naawo nga stamp dimaze okubita okuva eno okwirere ndija eri inemodadu Viola Jasmine nga gemesa mwana muwala ekyakutwala ku mbwali nze Isabire David nsazeewo okuweereza Basoga Nsete n'obusoga okutwaliza awalala awazira kwekubira wadde obumulumulu bwona bwona nga Katonda n'omubeezi wange nga nze Speaker wa Basoga Nsete Jinja Campus Kampala University. Amina. Taida yogere nimwe aye nanga aliko mweta nsima okubawo kwa institution guno bana mwebale ino mwebale lala okusobola okuida okubawo ku mukolo guno. Delegation from Bangisa, our patron here, the Dean of Students. From there, the fact that they know OHT, she's also our student, and the position she has there is very big. I'm very, very proud because I remember last time when we were here, you had a task to win the Culture Gala. I'm glad to inform all of you that Basoga Nsete managed to be the overall winner of the last Culture Gala. And we are very, 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 very proud of you. Jinja Campus, they are going to perform on the next graduation ceremony. After we went through the other stiff competition, during that competition, we had even models from all campuses. I want to thank our Miss. Please, Miss, stand up. Wangizo, kubanga tulikyusa obukulembeze. Omudadu akobya ati ajja umule tikitufu. Omukulembeze avaako aba consultant wa abayiraku kubanga baba bali kwida mu kintu ekiyaka nga betaaga guidance. Ekirireeta obukulembeze obutaba bulungi nti ebiseera ebisinga buli ava mu bukulembeze awummula buwummule. Towummula, you start over advise. Leero olunaku lwa handover ya Basoga Nsete nenda okusooka okusiima director. Abakulembeze ba Busoga, aba Busoga Nsete wano mulina omulimu gw'amaanyi okukubiriza abantu okubayidukiza Abasoga abali mu Kampala University nti kitugemaku kitukakataku okuba nti promotinga culture yaife nga Abasoga okuba mu university nga bagitoola e Buganda bantu wa campus e Busoga nga nife Abasoga kitweyenda. It's unfortunate. Bana muleke mbakobereku awabi wetoolwa n'amaanyi. Omuganda nalina olugero ko ati ssanga lya mbogo lyejja lyokka mu bunnya. Twena tulina olugero nti awabi wetoolwa n'amaanyi. Abasoga ndikwenda obakobera nti koodi nga tuviire mu ndolo. Bwe tutave mu ndolo stereotypes zijalo kwongera otulondoola. Ensiba embi endibya mutere. Mutere iva irungi. Aye singa olifumba bubi tiliwoma. Abasoga abali Kampala University, I think I've set a good example. Nze nenda obusoga okuva ku ntobo y'omutima gwange kubanga it is my identity. Bana Abasoga twambala gomasi. Omukyala ayambala gomasi, omwami yayambala omutega nsowera. Nzu ediri ku emblem ya Busoga Kingdom. Bana otasaatuuka eyo ng'oli wa buliddo wataako ekanzu eyo oba oli kusa mu baba amaiso. Okutwako ng'oli wa kitiibwa oba oli mukiise wa baba. Erayo
omukyala omusoga ayambalanga bakyeta kusiba kikyala aye bwe tuba tufiirirwa ng'oyambaire gomasi ordinarily kino ekintu kyetugemera wano kyetoloola kyatuuka paka eno tosiba kikyala ng'olijja kukufiirwa jotya abasoga mbaleka ntuuse nga twembye olwemba lwa busoga tidde oba tukoze tutya abasoga tuba tuli kwemba olusoga olwemba lwa busoga tugengewaza engalo ibiri twata wano mu kifuba busoga kitegeeze tuli mu kifuba tuli ku mwoyo ate era engalo dina isatu nga bwe nabako last time kitegeeza emiiga ejawula busoga ku regions edindi eri wano abaana abato ababaiti bakidi nga bona tugengewaza bugengewaze tutegeeza omudadu tutegeeza Lake Kyoga twategeeza Pologoma twategeeza Victoria Nile or River Nile ebyo nebitwawula ku areas edindi abasoga emmere yaife mbooli n'envuluga that is our staple food envuluga n'amaido amasekule wataku n'embooli that is our staple food omwana omusoga omuwala bw'abayikula musayikaikana yafukamira omulenzi ayinza obutafukamira aye wena bw'ofukamira tikiba kibi kubanga oba oli kulamusa omuntu akusinga obukulu omulenzi weewombeekako busoga tufugibwa kyabazinga afuga ebizinga byona 10 n'ekirala mu busoga ebizinga ni bino wamanga tulina Butembe nga nawali olubiri lwa baba Igenge atwalawo bamweta baba Ntembe owa Butembe tulina ekizinga ekindi kyebeta Bukoli baba atwalayo bamweta baba Wakoli owa Bukoli tulina Luka baba atwalayo bamweta baba Tabingwa owa Luka tulina Bugono baba Nkono tulina Buna baba Luba tulina Bugweri baba Mena tulina Bugabula baba Gabula nga natwalayo tulina Bulamoji nga baba Zibondo natwala n'ebindi oti n'ebyo era ewoba oli ova mu bitundu oti n'ebyo omulangira wo olina okuba omwidi eriina lwaki tulina taito ya kyabazinga nti eira nga community ya Busoga nga bwerina ebintu islands nga bwendikobye bako batya tunakola tutya okufuna omukulembeze omulala ati bakatya bino ebiri otuse bizinga tufune azinga twena baba wafunira taito gyebeta kyabazinga n'ensonga lwaki tulina kyabazinga nakulembera bonabona abasoga abaana abali wano baba kyabazinga takaali His Royal Highness kubanga takaali mulangira bamweta His Majesty those mistakes abasinga tudikola aye omulangira kasitafu kakabaka taba takaali His Royal Highness bamweta His Majesty abasinga obongo tukayikwega addressinga mama ine bantu abasinga tumwerabira bamweta Her Majesty tibamweta Her Royal Highness kuba timuka mulangira she's married to the Kyabazinga ife ebusoga tulina katwikiro tulina Kyabazinga owokuliya ne bakatwikiro era tubalina tubaidi aki buli mukolo gwabeta gwa coronation tigu happeninga pakanga baba owobunolo atumye representative kubanga eyo nesibuko yaife baba Gabula obanda Kyabazinga obusoga
bamweta His Majesty Gawula Kadumbula William Wilberforce Nadiope owokuna. Kuna Diope kwetuta title y'owokuna. That's why it is the last name. Kubanga ni Nadiope owokuna. Wano kuba twena tulina ensibuko. Nze nsibuka Bugabula mu isaza lya Baba Bugabula. Era yo n'ensibuko yange gye ntoola my heritage. Empisa gye nnina embi oba ennungi eva gye nfubuutuka. Okutoolaku nga tutegeire gye tuva, okutoolaku nga tutegeire okuyisa ekitiibwa mu nnono daife ezira gyatuyambaku kudiisa mu kitiibwa. Kalica kintu kya muwendo kubanga nti olina identity bakyeta ensibuko nti bw'otuuka awantu n'oyagala omusoga kitegeeza nti alina gy'ava muva mu region ndala. Kipromotinga tribalism as people may think. Kipromotinga heritage and identity. Omwana omukoboti ndi Musoga, nva Busoga, bapange ni gundi kubanga gye bwida ajja kubabona ni bakoberaku. Tuli kufuna challenge ya Baba director that niba tuli kulonda kibayidi culture. Tuli kulonda oli akati ni nze inemo bangisa chairman nikuwa just example aye ngaina taidi nti tobita kukifaananyi kyakyabazinga wazira nga towaze. Abakulembeze betuliyita mu ntebe tulina okufuba nga tubeegesa. Era nze nasaba Baba director as I have nina time nabakanti ekigema ku Busoga kuba kigema ku culture yange nzira buzibu. I am very available. Please use me nga nkali available. I am ready okweducating abantu. Eibanga lyange lisinga nalimala Buganda natolayo ebintu bingi ife Abasoga byetwali titwiddi era nze ebisinga bungi nabikoopa eyo nakati zena bwendi Katonda nansasira nimbaku mu bakulembeze mu Busoga ti bwendi okola bana byendikola ezira Buganda asobola kumukolo gwa Baganda nkoba za mbogo ng'ayambaire skirt. Ezira lwaki bakibatamu ate era bena bakyembracinga. Kuno kusaba abakulembeze betuwaire obukuvunaanyizibwa leero. Be knowledgeable, munoonya amagezi, mutatyama butyame paka kwira kuhandoveiraku mwete chief guest era ayogere nga nze. Ate ninza okubeera ninze. Nsaba omulimu nagugema paka bwenjova Kampala University. As long as Busoga nsete ninze njobaawo. Musome tulina obutabo bungi obwogera ku byakyabazinga, kubyogera ku Busoga, kubyogera ku nnono daife. Bana mukole research ezira gye bajja kusomesa nti muna ne mudadu olina akoloti be sit webuze ku bantu ababaire mu bintu bino byewakyabazinga eibanga inene. Nenda okukoba nti twongere okwega ng'abakulembeze ba Busoga kubanga emiti emito negigumiza ekibira. Leero tuliwo ido tuzirawo. Aye kikye tuli kuleka nekakasa nti niwe nva Kampala University leero I have left a legacy. Baba wano naafuga. Baba nakola atya? Naafuga nendo bakobera nti until tulekera okwetiiririra
ezirajja atutiiririra ezirajja atwemererawo Kampala University ng'eridinda owa baba nsaba director oyikirize nti ng'ebindi we bikola awandi n'ebyaife bikole wano e Busoga mu Kampala University Jinja campus. Era ndikubiriza abayidye mu bukulembeze nti mutatoola okwo mwongere okwega mwongere okuwanika Kyabazinga wa Busoga niyenka gwe tututuubya ng'otoire ku Katonda tuyiza ku Kyabazinga. Busoga is bigger than all of us. Obusoga bunsinga obunene kuba nabwagaana wateera njabulekawo. Buli kye tukola mu Busoga buno tukole nga tuli kulingirira be tulijja olekawo. Tutakuba kuyita tukole ekintu nga niido kijja kutuyamba ate nga niiduzi bajja twogeraku ebintu ebirungi.